Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой сүйүүчүлөр, кандайсыздар? Сандан сапатка туугандар. Бүгүн биз сиздерге экран астында турган могу кара кочкорду, жана бул жакта эки коз кочкор, дагы бир светло рыжий могу баш чыгып турган кочкорду көрсөтүп беребиз. Биринчи кара кочкордон баштайбыз туугандар. Учурда биз Дача суудабыз, Бишкекте Дача сууда. Мына кара кочкорду көрсөтүп беребиз. Муну билсеңиздер, кара кочкор биздин короодон кеткен. Биздин короого Абдулла Шариповдон келген туугандар, мына кара кочкор. Анан кийин өзүңүздөр бул кочкорду көргөнсүздөр мурун. Биз сатыкка чыгарганбыз, бизден мына короодун ээси сатып алган. Анча-мынча койлоруна койду, эми кайра кочкор сатыкка чыкты. Бизден кеткен арык экен а кочкор, бираз. Колдон иштетилди да. 3 койго койдум, кара койго. Анан эми өзүң деле билесиң го, постоянно айтам. Кочкордорду алып койдорума коём. Эми селекция жолун жүргүзүп атам. 2 баш, 3 баш койго биден кочкор коюпчу. Результатын көрөбүз эми буйруса. Кочкор артап кетти. Туугандар, мына кочкор сатыкка чыкты. Биздин корообузда дагы 3-4 койго коюлган бул кара кочкор. 1,5 ай мурун сатыкка коюлган, өзүңүздөр билесиздер мына кара кочкорду. Бул кара кочкордун түбү Абдулла Шариповдон биз алып атканда атасы 1,9 болгон, Ауган деген кличкасы менен арашан кочкор болгон. Аны Кубаныч Мыктыбаев сатып алган. Кубаныч Мыктыбаевдин короосунан барып туруп бул кочкор туулган туугандар. Кочкор учурда 4төн 5ке кетип атат. Кочкордун сөөктөрү питбулдукундай мондай бөлүнүп турат туугандар. Көкүрөктөр кең сөөк. Болгон өңү эле кара болуп калган да. Кара сонундан бир. Кара эми бул жерде азыр о вкусах не спорят дейт го. Жаккан кимге жаккан. Мощный кара кочкорлор деле бар, кете берет. А так кочкор бүт да сатасыз. Мен эми кара кочкордон мындан жакшысын көрө элекмин сөзүн ачыгы. Эми айтылганга жакшы эле татыктуу нерсе да. Эми не көрүнүп турат да. Эми бул кочкор келген короосу да кыйын кочкор да. Мыктыбек Кубаныч Мыктыбаевдин короосунда туулган, Абдулла Шариповдун короосунда чоңоюп өскөн. Ман короосунда жаман кой турбайт. Туугандар, өзүңүздөр билесиздер. Арашан бул менче боюну көрүп алыңыздар. Азыр менин үйүмдө уруу менен койгондо 99 чыккан. Siz ölçediniz. Olanlar az ölçeğimiz koçkor. Ama bizim de uruyum 99. Bunday çamalaganda жақынырақ қойса болады екен. Bunday жақсам ба? Sizin үйіңізде метрден де өтіп кетті ғой бұлар. Метрден шығады. Примерно метр ой қочқар да бұл. Мен деле сен үйіңді өлчөгөндө эсиңде бек, 1 метр өлчөгөнбүз да. Siz 1-2 көрсөтөт да азырчы. 1-2. 1-2 бар да. Siz ölçөгөндө 1 метр ой чыккан. Мен ölçөгөндө 99. 99 гарантия да. Саз туугандар, кочкор деген булак кальцо булак башка жакын. Кальцо мына кальцо мына бул жерде. Жүн өсүп турат бул жакта. Булагы 20. Булагы 20, ширина 10 мунук. Ширинасы 10 таза. Туугандар, мына жагы узун, өтө сөөктүү, кең сөөктүү. Азыр кочкор бир аз арыктаптыр. Az boş koy bергенде басканы көрөсүздөр. Бошоп жүрөбүзчү. Ох, кет. Оп. Бер айдап жиберчи. Туугандар, бу кочкорду азыр канчага сатыкка чыгарат сурайбыз азыр. Баасын азырайтабыз же кийинби? Айтып коебуз. Айтың баасын. Басын 170 кеми бар, жакын 170 да. 170 миң сом кеми бар. Өзүң деле билесиң го, ошо жакындатып эле алгам. Пайдасын деле эме кереги жок. Колдондум, сатып атам. Кочкор кичине адамдан чочуйт, бирок адам жок убакта жүргөндө сиздер мощный да. Жок жүргөндө мындай койдор менен коюп койдук да, эмегечи колага. Башын көтөрүп алып эле тим эле кобрадай жүрөт экен. Ушундай жүрөт. Адамдан бир аз чочулайт. Өтө деле катуу эмес, бир аз да. Атак сөөктөрү мощный, кичине багыш керек. Азыр рабочий состоянияда. Азыр мен биз алып келгенибизге мына кече эртең менен келди да. Шудан бери эртең менен кеч 2 мал жем жеп атат. Режим менен. Анан кочкордун несин байкадым, өзүнө керек нерсесин жейкен. Бусага тойгондон кийин турат экен, анан өзүн суутуп. Ашыкча жем. Бул время рабочий экен да бул.
Мындай Ошону байкадым мен. пачковый болуп кетпей жей бер, э? Биз короодо 3 ай турдук ачеркен. Биз жылкыларды кармайбыз да. Жылкыны берсең жей берет токтобой. Бейге окшоп курсаң чардайып чыга алат. Ооба. Кой жиберчи Касым, өзүм тосуп берем тегак. Хоп, бир басканын көрсөтөлүп, кийин кочкорлорду да көрсөтөбүз туугандар. Кет. Кет, кирди бул, кир местасына кетти. Туугандар, мынау эки козу кочкор менен бир светлый рыжий кочкорду көрсөтөбүз. Ушулар сатылат. Светлый рыжий кочкор сатылат. Ландрастын линиясы. Кызыккандар болсо бул кочкор жаш кочкор, 4 тиш. Жаңы 4 тиш болду. Светлый рыжий кочкор туугандар. Баштары ачык, мына карбонос бул. Ачык. Азыркы тенденцияда рыночный системада ушу талап болунат азыр. Светлый рыжий туугандар. Бели узун, буту узун. 2 жаш, 4 тиш, буттары али ичкерээк, барып толот. 4 жашта толот туугандар кочкор. 4 жашта жетерине жетет. Абсолют болуп. Мойындары узун. Башты көрүп турасыздар. Дагы толот дейм, жаш. Мындайча айтканда 18деги жигиттей болуп, 20дагы жигиттей болуп дегенде. Бу кочкорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ландрас линиясыбы? Ландрастын небереси. Небереси, Биз буну Петровкадан Жора деген байкеден алганбыз. Мага цветти керек болду. 2 койго койдум. Иште чөмнөраак цветте койдур эле. 14-үнчү. Качырды? Качты турат токтоттур. Сизге где-то бир нем болуп калды, бу кочкордун келгени. 20 күндөн өттү, бир айга жакындап калды. Бу кочкор келгенине 20 күндөй болуп калды. Примерно. 20 күндөй болуп калды. Кочкорго кызыккандар болсо, мындай спортивный кочкор экен да, кыймылы тез, мойну, бели узун, тумшуктары. Мойну да узун, денеси да узун да. Өзүнө чакан. Баягы төлдү кыйнабай качырат десеңиздер, ушу кочкорду бир көрүңүздөр мына. Светлый рыжий кочкор, колго бир аз жоошураак. Эми азыр моуна жүн чыгып турат, ичи щетка рыжий туугандар. Эми чүйдө мындай болот билесиздер. Эми кочкордун өзүнүн семиз эмесине турган жерине жараша бул боло берет. Негизи таза арашан ландрас линиясы. Bunun kanına işenip turup satıp alsanızlar daha bol öğret. Ben o kanına işenip turup aldım da. Kanına işenip turup koydum. Sonuçta ben aytıklayım, seleksiyon alıp atamıyorum. Sallan bari linyası var neşelerde koldan gelişince alıp öyle atamıyoruz. Değil de? Ben şunu hem güzel. Landrasın tuxumlarının urgaç alganga kızıkşattan mı? Jağıktar uzun, beli uzun, moynu uzun bolup. Bunu az urgaç olganda vaşa sonun görünmek ha. Soğanlar. Landrasın tuxumunu urgaç alganga körüp kızıkşat. Hem baylanışıp görüңүздөр. Landras özü 11 yaşta. Бұл Чалдабарда турат, Ландрастын неберesi сатылат экен. Басы кандай, узунбу же кыскабы басы? Басы жеңил эле ошо, кандай келсе ошондой эле коем. Басы 75 кеми бар. 75 000 сом кеми бар, Болду. Доставка любой жака кылып беребиз. Транспортировка жардам бересиз. Боюн өлчөгөнсүз кандай? Боюн аз деле өлчөп коебуз, мен өлчөгөндө. Ошо жол канча чыкты эле? Мына эми мону жерде эсептеп атабыз. Бул 1-2 сантиметр плюс минус болот да туугандар. Плюс же минус. Мындай эми приблизительно өлчөп көрсөтүп коелу. Приблизительно баягы теп-тегиз лазер менен өлчөгөндө тагы чыгат ушунда. Кочкор 98би кандай? 98 да кочкордун бою. Бат метр экен да примерно бул, Примерно. 2 жашта бул дагы еще абсолют болу элек да. Та 1,5 жыл өнүгүп өсөт. Буйруса билдин назагы да. Өлдү дегенде метровой кочкор болот экен да туугандар. Өлдү дегенде. Бул толот, мына белдер, мына ничке, мына жерлер толот буйруса. Машалла. Басы да жеңил болду, кызыккандар чалып эме кылыңыздар. Мына бошотуп көрсөтөбүз, жетет эле. Бошотпаган бул жака. Жыйын чачып. Эки козуну сатасызбы? Эки козуну деле сатка чыгарып коебуз. Анда бир жерден келип калды эле. Козгоч. Күчтүү коз бар экен, алып койдум эле. Сатылат кайра. Тыйын жөн тургандан көрө. Ушул нерсе вложение кылып койсоң. Бер чыгарсың, Бер буруп коем башын. Кочкор. Кочкордун кулагы ровно 18. Кулагы 18 бе? Кулагы 18 туугандар. Кочкорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өзү башын көтөрүп сулуу жүрөт. Суу. Ландрас тукуму сулуу да. Анда эмесе буга да байланыш бериңиздер. 2 жаш козун чыгарайлы. Жаш козу алып, алыстан азонураак алып, даярданам дегендер мына эми көрүңүздөр туугандар. Мощный арашан козу кочкорлор. Канча айлыктар? 4 айлыктар. Куйруктары бир башкача экен, Куйруктарды чоң кочкор. Муну полный. Өкөн разрестен мындай чычаңга чейин
bölüngenби? Мына оң жақтағын қарасаңыздар мына Басам. сарғынтырлар. Мына көрдіңіздер? Құйрық толса мощный болады екен. Қаяқтың қозылары екен бұл? Бұлар Дүнгандардан шықты. Дүнгандардан? Кораблевский линия. Александровка бұл? Бұлар таласымен маған келіп қалған. Стричка болып кішінерек көрініп отыр, ә? Мына құйрықтар туғандар. Жаңа алдырдық. Мощный қозылар көрдіңіздер? Жаққан болса азыр бері айдайбыз дағы біраз тосқолықтар болып отады. О, құйрықтар. Гүлдің дейді, құйрықтар. Арашан қозғыш Александровкада Дүнгандардан шығып тұр. Кораблевский линия. Кораблевский линия. Кораблевский линия туғандар. Мынау ашығырақ. Бұл рыжий свет, бұл ашық светлі рыжий. Мына қарып тұрыңыздар, жаққан болса сразу көрсетіңіздер. Скриншот қылып, қайсы жаққаныңызды алып қойыңыздар. О, машалла. Біреусі мойнында кольцо емес бар. Қайсысында? Мына оң жағында. Мына башын көтеріп тұрғанында, ба? Сырғасы бар. Башында сырғасы бар екен туғанда. Разрезі, бұйрықтары оқшош. Костягын, особенно костяг емеді, широкий. Сөк немесе. Бірақ мұнай тұмалақ. Короче, плотный екен, мұнан. Сөкі, құйрыққа, башқа, белді екен, бірақ қозылары. Ұрыққа өлетті. Көкіректерім бар, жан кенен қозы болса да. Башы, гарбанос бар екен туғандар, жағы ұзын. Кейінірек шығатты. Атак мұндай томпойып шығып тұрады қон қоз. Айда қой шығасын мұндай. Қачып кіріп кетпесін. Мұның бағаларын мұндай қысқалап қойың мұндай. Қочқордық мұндай баға қойып әйлі. Қозыларды қарасаң, мұндай линиясы бар қозылар 40 мыңнан башталып тұр, дальше кетіп отады. Кеше күні біреу 170 мыңға қозы сатып тұр, Қақта? Мына нижний чуйда. Қозы? 170 мыңға? Сенделер, например, 14 күнді қозыны 100 мыңға алдың ба? 20 күндігінде алған. 20 күнді. Бұл қозыларға басын 35 мыңдан қойым. 35 мың сомдан, Туғанлар, кейін мұндайды 300 мың, 400 мың алып отырғанша, азы 35 мың, 10 есе арзан қылып тұрып, алып тұрып, кейін жылға чейін бағыңыздар, бұйыл қысқасы ерте жазда қой көйлейді қой. Осыл кезде пробныйға қойып, апрельдерде семіз қойларыңыздар, семіз тоқтыларды. Сентябрларда төлі туылса, пробныйға қарап тұрып қой өріңіздер. Негізі қан осы ішеніп тұрып көп қойға қой өріңіздер, қанды нәрсе береді дейді бары өзі. Бағалар 35 мыңдан, Денсаулықтары таза, жеп іші полностью жоқ. Қазір белі, сөгі менен фигураларға іштесі олады екен туғандар бұлармен. Жақтуы сіздерге туғандар. Жаққан болса чалыңыздар анда, 35 мың сомнан сұрап атады. Анда мәсе біз видео жиынықтайыз, байланышыңыздар. Бұттарда жоғын жолып екен мұндай. Сіздерге бұйырысын. 18-19 құлақтары? 18-ға таза шығар. 18 шығат дейді. 19 болса екен, 19-20. 20-ға жетпесе ерек, Жоқ, 20-ға жетпейді. 18-ға кетеді. Нормал, қоз үшін өте соны. Бірасын қармасаң қойын өлчі егенде. Оппа, қана көрсетті. Қол қалсаң? Олмай тарты өріңіздер. Мына бұтын түз ойын. Түз қойып алыңыздар. Азыр көрсетті отауыз. Мына реально, как она есть. 76-75 кен. Қана. 75-76 екен бұлыт. 75-ке жоғылдан құлағын көрейік. Шариктен қойсаң ол бөлін отқан жер. Басын құсақ. 20. 19 жарым кен, сілі? Айтма о. 19 кен, 19. Арасанның күштілерін алайыр. Көзеке тұрған бұқатыма көрігілі. Осы арасанға қызықтанма кішінелі оқып болды. Қой жүгер қасын. Шергіне қой жүгер. Әрекет бұл отауыз өңі. Çalыңızlar, байланышыңыздар. Только еркектер сатыққа шықты, байланышыңыздар.